Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze wowe ukurikiye Elmo Pod. Uyu aka ni kamwe n'umwanya wa update n'amakuru abagezweho hirya no hino. Duhereye hano mu Rwanda, amakuru avugwa, inkuru zikomeje gucaracara hanze hano cyane, ahantu witwa Moses Turahirwa akomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko abwiye abanyakenya ngo baze bagure imyenda ya mushiki wabo. Arabaziye, bazana ayo mafaranga yabahe abakize ubundi yimanukire. Izindi nkuru ziri kuvugwa ni umukobwa uvuga ko yabyaranye n'umuhanzi Bruce Melody, yongeye nanone kandi kumwaka indezo. Uyu mukobwa witwa Agasaro Diane, nyuma y'imyaka yarishize atongeye kugaragaza nyine ko yabyaranye na Melody, muri iki gihe noneho arimo kumwaka indezo. Ari kuvuga ntamuhereze indezo kubera bafitanye umwana. Ibi bintu mbibutse Melody yigize kubivugaho, avuga ko we umwana ntago amwemera, umwana ntago ari uwe. Baranareganye bigera mu nkiko, umukobwa arabura, akomeza ntakaze kwitaba urubanza. So rero Melody we ntiyemera na gato uwo mwana bamushinja, bavuga yuko ari uwe. Tunyarukire hanze y'u Rwanda. Umuhanzi Diamond Platnumz aka Simba cyangwa umwitegapfizi wa Leva yamaze kubatangaza yuko agiye gutegura igitaramo cyo kwizihiza imyaka 15 amaze akora imiziki. Hit after hit agiye gutegura noneho igitaramo kizihiza iyo myaka amaze. Tuvuye muri Tanzania, nagira ngo tujye hanze ya Afrika. Umuhanzi Ariana Grande yaje kubatangaza impamvu iri gutuma atakaza ibiro cyane. Ni nyuma yuko bikomeje kuvugwa yuko uyu muhanzikazi yaba afite indwara ikomeye cyane, ariko we yaje kuba binyomoza avuga yuko nta ndwara ikomeye afite. Mu kiganiro yagiranye na Life and Style magazine, yavuze yuko gutakaza ibiro kwiwe biri guterwa na stress yagize zikabije. Ni nyuma yuko atandukanye n'umugabo we witwa Dalton Gomez. Bari bamaranye imyaka 2 barushinze. Rero yavuze ko yagize stress zikabije bizitewe n'ibibazo by'ubuzima bwe bwite, akaba ariyo mpamvu akomeje gutakaza ibiro. Si nkuko abenshi babikeka yuko yanze kurya, cyane yuko haje abafana baje gukora tweet bakagira hashtag ivuga ngo make Ariane eat again, mureke Ariane yongere arye. Bavugaga yuko ari ukwanga kurya. Tuvuye kuri Ariane Grande, tujye kuri R.Kelly. Umuntu abizi ko arafunzwe, ariko nyuma yo kujurira ngo agabanyirizwe igihano, urukiko rwateye utwatsi ubujurire bwiwe, ntago bwigize bwemerwa. Bivuze ngo arakomeza afungwe ndetse n'igihano ntago gihinduka. Tuvuye aho ngaho rero, mureke tunyarukire muri football. Muri football haravugwa iki? Ni Paris Saint-Germain yaraye itwaye ikindi gikombe cya shampiyona. So ikaba igikombe cy'uyu mwaka cya shampiyona, Luis Enrique n'abasore biwe bamaze kukibikaho ku mugoroba watambutse. Muri football nagira ngo duce mu mahezirita ya Premier League yaraye, ndetse na Serie A na Ligue A byabaye muri iyi weekend, na La Liga nayo ntitwayisiga. Marezilita niki twaje kuba tubona ku munsi wo kuwa gatandatu. Amakipe yamanukaga mu kibuga. Ekipe ya West Ham ikura Liverpool ku gikombe, iyibwira ati amahirwe yawe turayagabanyije. Ubwo banganyaga ibitego 2-2. Tubona
Mohamed Salah yenda kurwana na koca wiwe batabasha kumvikana. Ibi rero kunganya kwa Liverpool biyigabanyiriza amahirwe yo gukomeza kwirukanka ku gikombe cya shampiyona. Indi match yaje kubiba ni Fulham yaje kubinganya na Crystal Palace 1-1. United umusaruro ukomeje kuba nkene, yaje kubinganya na Burnley 1-1. Newcastle ifata ekipe ya Sheffield United irayimanura, irayiconshomera, ikubita ibitego 5 byose kuri 1. Wolverhampton Wanderers itsinda Luton ibitego 2-1. Everton iza kubona amanota 3 yakuye kuri Brentford ku gitego 1-0. Naho Chelsea nayo bikomeje kwanga, yaje kubinganya na Aston Villa ibitego 2-2. Aho ni ku munsi wo kuwa gatandatu. Naho ku munsi wo ku cyumweru muri Premier League imikino yaje kubikinwa ni imikino 3 yabimburiwe n'uwa Bournemouth na Brighton. Bournemouth yihaniza Brighton ikubita ibitego 3-0. Umutoza wa Brighton akomeje gucika amazi kandi ari umuntu wahabwaga amahirwe, wari umaze kwigarurira imitima ya benshi umwaka washize, ariko uyu mwaka bikomeje kwanga pe. Tottenham na Arsenal bigoranye, ikipe y'abarashi yabonye amanota 3 ku bitego 3-2. Igice cya mbere cyatangiye usubona ko byoroshye, Arsenal itsinda ibitego 3 mu buryo busa nkaho buyoroheye, ariko igice cya kabiri siyo yarose umukino urangira kuko habuze gato rwose ngo Tottenham iyishyure. Match yarangira ibitego 3-2. Kai aratsinda, Bukayo Saka, Tottenham iza kuba yitsinda. Romero atsinda igitego cya Tottenham kuri niba twabyita assist yahawe na David Raya. Naho Weng-Missan kuri penalty ashyiramo igitego cya kabiri. Match irangira 3-2. Arsenal itahana amanota 3. Ekipe ya City nayo yaje kubisoza uyu munsi wo ku cyumweru, ifata ekipe ya Nottingham ikubita ibitego 2-0. Gvardiol atsinda na Erling Braut Haaland. Bagira Man City igira amanota 79, naho Arsenal ku mwanya wa mbere n'amanota 80, Liverpool ku mwanya wa gatatu n'amanota 75. So iyi kuruse rero bigaragara ko Liverpool bamaze kuyisiga, isigaranye amakipe 2, Arsenal na Man City. Tutazi ni uko iyi mikino igera kuri 3-4 isigaye izarangira, cyane ko Man City yo ifite umukino w'ikirarane itari yakina. Naho muri La Liga imikino yabaga, Cadiz yanganyaga na Mallorca igitego 1-1. Granada itsinda Osasuna ibitego 3-0. Villarreal nayo itsinda Rayo Vallecano ibitego 3-0. Real Betis inganya na Sevilla 1-1. Naho muri Serie A Inter de Milan yatsindaga Torino 2-0. Bologna itsinda inganya na Udinese 1-1. Atalanta itsinda Empoli igira ibitego 2-0. Napoli inganya na Roma 2-2. Fiorentina itsinda Sassuolo ibitego 5-1. Bundesliga Borussia Mönchengladbach yanganyaga na Union Berlin 0-0. Naho Mainz inganya na FC Cologne igitego 1-1. Darmstadt itsindwa na FC Heidenheim igitego 1-0. Naho indi mikino nayo yabaga ni Bayern yatsindaga ibitego 2-1. Naho Augsburg itsindwa na Werder Bremen ibitego 3-0. Indi mikino yabaye muri Serie A, naho Lille yanganyaga na Monza igitego 1-1. Juve inganya na AS Milan 0-0. Lazio itsinda Verona igitego 1-0. Naho tujye muri Ligue A,
Ligue E imikino naho yabaga, tuyinyuzemo amaso byagenze bite muri Ligue E. Muri Ligue E naho hari imikino yabaga, Menze yatsindwaga na Lille 2-1, Clermont-Ferrand itsinda ibitego 4, Lens 1, na Horolia itsindwa na Toulouse ibitego 2-1, Strasbourg itsindwa na Nice 3-1, Lens itsindwa na Brest 5-4, Lyon itsinda Monaco 3-2, naho Marseille itsinda Rennes 2-1. Akaba ari ibyo rero byari bihari ewana. Kora subscribe, share and comment, unarayikinge, dusubire mu yindi video. Ciao ciao, umunsi mwiza.